Mına 14, 15, 16 yılları süreçler olğan. 16 yılı Premier Minister Sooronbay Jeenbekov boldu. Anan prezident boldu. Oşoydan bu mesele unutulgan. Antkeni buların birle meselesi var. O Atambayev dep jogo çıkırı. Eldi korkutuş gerek. Üy bilelik klandık rejimde kuruş gerekti. Bolgonu bir maksat. Menimçe de. Antkeni munda da destek gelsek, istesek bir yıl murun emne olgan. Men bir yıl murun Mart'ın ayağında, 31 Mart'ta CS'ten, andan keyin press konferensiyadan Sooronbay Jeenbekovga dost katarı, anda dost dep dagı esepteçimin. Bolgonu 3 nerse aytkamda, 3 nerse aytkam. Söke tak aytып atamda bolgonu aytkamda. Söke egerde korrupsiya menен көрөшөм десең, Райым миллиондой досуң болбош керек деп айткам. Анан айткам, эгерде Асылбек Жээнбеков мандатын өткөрүп бербесе, мына Нескенбаев айткандай, анда үй бирлик режим курулуп баштайт деген. Анда парламенттеги депутаттын баары тең Асылбектин көзүн карап калат деген. Мына ал да айткандай болду. Мына Рыскелди Момбеков иним айтып атпайбы? Өкмөт түкүрүктөй депчи. А бирок парламентти карасаң бир тобу чимкириктейдер. Жанагы кички баланын мурдунан салаңдап калат го, жерге түшпөй, жары кетпей. Асылбек тартып ал десе тартып алат. Чимкир десе чимкирет деген болуп калды. Бул аягында айткам, сөз сага тиет Сооронбайды. Görüp atasılar ayağında jamanatты Sooronbay Jeenbekov болуп атат. Men aga canım tartıp aytkamында, antkeni düşman süygüsü aytat, dost süygüsü aytat dep şunu aytkam. Üçüncü nerse aytkam, o tekstegi avare dep Sapar Isakov'tu günele ulsalmadı. Jeenbekovlar parlamentteki devir deputatlar familiyasına çeyin atap. Mınasat bütköne kaldı avariya boyunca. Testin avariyasına gen günler. Çındığında Sapar Isakov'tu kamattırdı. Ağa koşup Kuvan Kulmatov'tardı kamattırdı. Emnege? Antkeni karasa bu Jeenbekovlar 10. yılı Rayım menen jaman bolçu, bırak 11. yıldan başlap jitaş kalgan kendi. Rayım milyonun arkasında 11. yıldan başlap gubernatör Jeenbekov, deputat Asılbek Jeenbekov, anan keyin speaker Asılbek Jeenbekov, anan keyin premier minister Sooronbay Jeenbekov, emi prezident Sooronbay Jeenbekov turat. Kimdin zamanı? Rayımderdin zamanı. Muna egerde Kuvan Kulmatov taможняны азырга чейин жетектесе, алмага ачык айткан. Men айтымда, Kuvan, sen убагында 3 yılın içinde, Sapar Isakov oturgan, 3 yılın içinde taможня çoğultkan akçanı 3 есе көбөйттүңүн деп, şu elge жардам болсун. Muna жаш премьер министрге жардам болсун. Ошентип көбөйтүп бер десем, мага Kulmatov айткан, 3 есе көбөйтүп берсем дагы, бирок ошого жакын көбөйтүп берем дегенди. Анан кийин мына Кыргыз мамлекетинин киришесинин 40%-на чейин таможня берет. Ошо 40%-ын мисалы 80% кылып койсо, 2 есе көбөйтүп Кубан Кулматов менен Сапар Исаков кимге жаман болмок? Райым Матраимов менен Жээнбековдун кланына жаман болмок. Анткени Кулматов келгенде билесиңер. Ошол эле Ош таможнясында bir günde 10 есе көбөйгөн болот. Bir günde 10 есе. Meyli, buna ötken bir jarının içinde 10 ese göböyböy, bir jarım ese 2 ese göböysün. Kança akça gelmek büdjet. Emi olsa Sooronbay'dın Asılbek'tin dostuna degenden korkuşup bir kılanda. Buna men doktum Dordoy'da Rastamoşka tarifin $1 30 centten $3 kılıp koyuptur. Bu çındığında abdan jaman nersede. Men bunu jakşı bilem. Antkeni egerde sen $1 $3 kılsan Kırgızistan'a Rastamoşka'ya kim gelet andı?
Қазақстанға барады. Бұл тескерісінше болады. Тарифті көбейтіп, штрафты чоңайтып, бюджетті толтырбайлы, уырларды орнына қойылады. Çok urdavay. Анан дагы bir калыстыкты айтайын да, мына көрүп атам, айылдыктар отурат. Эгерде Албек Ибраимовдун чын эле күнөөсү бар болсо да, бир эле суроо берейин. Анда эмне Албек Ибраимовдун торпеда тура эмес сатты деп туруп, Кубан Кулматовдун мектепти тура эмес ал деп ушу эки ишти бир бириктирип атат да. Торпеда кайда, мектеп кайда? Мындай сотко, мындай бийликке ким ишенет? Эч ким ишенбейт. Ошондуктан мындай да, мен кайырганым башкача бир мамлекетти өткөрдүм элем. Көчмөндөр оюнду, кыргызбыз деп, кыргыз жараныбыз деп башын көтөрүп калды эле кыргыздар. Мына тарыхчылы, имандуулукчылы деп бүтүрүп аттым элем. Эми болсо мына имандуулуктун ордуна мамлекеттик идеология катары саткынчылыкты кылып атат. Сен сатсаң жакшысың да, сатпасаң камайбыз. Жанындагыларын карагыла, саткындардын заманы келип атат. Бул кандай шумдук? Комшу мамлекеттер күлүп атат, биз кайгырып атабыз. Бирок барыңардан кечирим сурайм. Ömür boyu үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тышын эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Бирок мындай да, мен өз катамды дайыма оңдойм. Кудай буйруса баш аман болсо ушундай чындыкты дайыма айтам. Ал үстүнө булар ойлоп атат да, мына Эптеп Атамбаевди жоготсок, же саясаттар, мына Жапаровго окшогон акылмандар мыйзам жазып берип атат, же такыр эле жок кылсак, анан тынчыбыз деп, андай болбойт. Кыргыз эли башка. Атамбаевди керек болсо өлтүрүп салсаңар дагы ордуна 100 миңдеген Атамбаевдер чыгат. Анан көрүп атасыздар, мына Орукта чек араны ситуацияны караган эч ким жок да. Эмнеге мындай? Мына иши башка да, башка иш менен элек. Ким каршы сүйлөп атат? Ким Атамбаевди колдоп атат? Кылар ишиңер жок болсо, ошонун баарын топтоп туруп, офицерлер бар экен. КНБ, МВДнын ошол офицерин топтоп туруп, чек арага жөнөткүрөт. Чек арага турсун. Анан мындай кайгырасың да, силердин башка кылар ишиңер жокпу? Башка кылар ишиңер жок. Чек арада акыбал унутуп койдуңар. Мына дыйкандарыбыз карточкасын честногун фасолун сата албай калды. Мына комшу менен сорумуз деп атабыздар, карточка менен этке чейин өткөрүп атат. Анткени алар да ойлоп атат да, бул кимди жыргатат депчи. Бул кимди жыргатат, буга ким ишенет деп атат да. Сүйлөшүүлөрдү кантип өткөрөт бул бийлик? Башка эл башчылар ишенеби? Жоруктарын билет да. Уят бул нерсе, уят. Ошондуктан мындай да бир нерсе айткан эмесмин бир жыл мурун. Ушул жерден айтар заманы келди. 29 мартта Сооронбай Жээнбеков мага үйгө келген. Дастарканга отурганбыз. Коньяк менен аракты ичип. Мен коньякты ичип коем. Кытайдан алып келген рюмкам бар, 10 грамм. Сооронбай агын ичет. Калп десе күбөлөрүм бар да керек болсо. Раядан баштап бир топ бар да. Анан кийин мындай да 4 сааттан ашык сүйлөштүк. Анан менден суранды, ушуларды Аршылбекти, Райымды, Сапарды съездден айтпады. Мен айттым, Сооронбай,
Men mına dekabrdan beri, men noyabrдын ayagында gana bildim da Rayım kim ekenin, şaylıq akça kim bergen ekenin Soronbay'dı. Anam men aytdım, Soronbay, sen beni kança jolu süreçtik, onçaktı jolu süreçtik, ukpay atasın dedim. Men bunu yok degende dost katarı aytpasam, mümkün oşondu kalsın dedim de. Anam ayttım, yok dağılı андай mesliginde dep turup aldı. Rayımına boluşup, Asılbek'e boluşup, anam oşonda aytkam, Soronbay, söke deçimden da, söke. Seni karap Bakiyev'ti görüp jatam dedi. Seni karap Bakiyev'ti görüp jatam dedi aytkam. Buna bir yıl murun aytkan söz, al da çındık bol çıktı. Oşon için geçirim sıradım antkeni Bakiyev kandayga çeyin barganын bilesiңер. Albatta hazır mamleket başka, el başka. Oşo эле güç organdары Sooronbay менен Asılbek üçün, Rayım milyon üçün öz elin atkanga barbayt деп düşünün. Anan keyin bugün de şu Sooronbay Jeenbekovga kayrılgım gelet. Эми bir yıl murun Kuday dost katar emes, dost katarı kayrılbay mantkeni Kuday barımızды mınday dostlardan saktasın, Kuday saktasın. Ex-prezident katarı kayrılatılım. Ömür boyu üy bölülük, avtoritardık, klandık rejimlerge karşı çıkan adam katarı kayrılgım gelip atat. Sooronbay Jeenbek, sen şu çalangana partiyani bölüp, Jayköle otonu bölgün joksun. Sen elimizni bölüp atasın. Men seni ataylap, oştanap kelgen Karakılcadan, tündük düştük bol olsun, el bir olsun dep. Sen elibizge çoğun jaraka jasap başladın. Eldi bölüp başladın.